پشتی 4 سالان ji xwendinê niha dest bi amadekariyên derçûna xwe dikin. Pêrla û Sîmav du xwendekarên beşa hunera bedewin li zanîngeha Rojava. Her yek ji wan dixwaze bi çîrokekê projeya xwe ya derçûnê biqedîne. Pêrla çîrokên jiyanî li Qamişloyê biriya tabloyan vedibêje. فأب يجي جوا صاروكي القامش اللي بتوجك أبي غرادا دفروشن وهم كان ياتي واي ما ديش برغوتني هم محرومش خندني فالويدا كيلو برتشيبو هنكا لفك داي ومخصص السورات كيشتريتي بقرم قبول كر بس المنا ناري الدرجة كتبوا هندري لفيد يقينت كرب لفنا دستي دا يدخوا فحسيام أول لحظة جرك تكبل وحيد وبيوثق عندن Dibêjin got huner bi hezkirinê bedew dibe. Lewma Sîmav hezkirina zaroktiya xwe derbasî tabloya xwe ya derçûnê kiriye. فكيف عم جيكي جوا مشاهدات أو أفسر خضرة أو فواكه موسمي أو عمالة وبضاعة فمخص أختز منظم من رسمان فمخص ريح شكلنا دويلة وحيدة. Li gorî mamosteyên zanîngehê xwendekar di gelek qonaxan re derbas dibin. Heya got digihêjin asta derçûnê û ji bo nirxandina wan komîteyeke taybet heye. 4 mamostenin ji beşê pêkerin û ji beşê şêwekarînin pisporin li gor wê pilê wan encamê pilê wan her mamostakê em kom dikin em bela dikin ser hejmarê ê mamosteyê êgo wan dinirxînin. Fakulteya hunera bedew di sala 2017 de li Qamişloyê hatiye damezrandin du beşên wê hene. Wênesazî û peykersazî ye. Heya niha 16 xwendekar jê derçûne. Her wiha 8 xwendekar tê de xwendina xwe berdewam dikin. Ji bo bernama Heft Reng zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.